Hello guys, nongeye kubasuhuza, nongeye kubaha ikaze kuri iyi channel. Ubu rero ntabwo mbazaniye VPN, ahubwo mbazaniye mining y'ubuntu. Mining rwose iri gutanga mining y'ubuntu, ariko ntabwo yari yajya ku isoko. Ni mining ibura amezi 3 kugira ngo bayishyire ku isoko. Ubu ngubu rero ngiye kubereka iyi mining, uburyo wa mininga mu gihe igiye ku isoko ukazabasha gukuramo amafaranga afatika, ugatangira ubu ngubu ukora iyi mining. Iyi mining imeze nk'uko muzi P-network murayizi. Hari n'izindi mining nyinshi zagiye zijya ku isoko zikabasha gutanga amafaranga. Iyi mining rero ndabashishikariza kuyikora ubu ngubu kugira ngo nijya ku isoko. Irabura amezi 3, izajya ku isoko mu kwa 11. Izajya ku isoko mu kwa 11, mu kwa 11 z'ukwa mbere muri 2025. Muri uyu mwaka nibwo izajya ku isoko. Hanyuma rero abantu bakoze mining bakabasha gukuramo amafaranga. Iyi mining rero ni iyi ngiyi, murajya ngo mu busobanuro none mukande kuri link. Iyo link rero irahita ibageza ahangaha. Rero ahangaha nimuhagera, ikintu cya mbere muhita mubanza gukora, muhita muza kwiyandikisha. Ahangaha hari email, urashyiramo email, urahakanda. Numara kuhakanda tugiye kwandikamo email, urandikamo email ukoresha muri phone yawe. Ngiye kwandikamo email yanjye, dore ngiye nyishizemo. Noneho ukande verify email hano munsi yaho, tuhakande dutegereze. Ahangaha rero bagiye kutwohereza code kuri email. Reka dutegereze turebe ko code iza kuri email dushizemo. Dutegereze turebe. Guys, ndabibutsa yuko nukuri iyi mining muyikore ubu ngubu, muyitangire ubu ngubu. Noneho hazashire amezi 3 mumaze gukuramo agatubutse. Reka tujye muri Gmail yacu turebe. Turazangaha muri Gmail yacu, none turebe nimba boherejemo. Ntago bari bayohereza, murabona ko batari bayohereza. Yes guys, dore ngiyi bayohereje. Noneho iraza imeze gutya muri Gmail yawe. None urakanda kuri confirm your email. Hano confirm urakanda. Noneho yes, murabona ko bayemeye, email verified, murabona ko bayemeye. Noneho dusubire inyuma tuze muri Chrome yacu. Noneho yes, murabona ko byemeye, murasanga byemeye. Murabona ko email bayemeye, noneho ikintu urahita ukora, ugiye kwandikamo username uzaza ukoresha, username nyine ushaka. Noneho reka nandike Mugisha 25, ariko wowe urandika iyindi. Ngewe ngiye kwandika gutya. Noneho tuzandushyemo password, urashyiramo password. Ushyiramo password utakibagirwa. Noneho murabona ko ngewe ndangije kuyishyiramo. Noneho ubu ngubu urahita ukanda hano kuri create account, hano hepfo kuri create account. Ahangaha turahita iyi code uyirekiremo nuyisangamo. Iyi ngiyi, iyi niyo ituma account yawe nyine iba verified, bayemera. Iyi code uze kuyirekeramo nuyisibe. Noneho ukanda hano kuri create account, creating account nyine tuhakande. Nitumara kuhakanda dutegereze. Yes, duhindure username. Murabona ko bayanze, tuyihindure. Reka nandike wenda Liriteka 1 2 3. Noneho reka turebe ko bayemera.
create account. Guys, murabona ko bayemeye usavinge account yawe kandi save, murabona ko bayemeye. Noneho ukigera hano murabona ko rwose ibintu babyemeye. Ukigera hano murabona ahangaha batubwiye ngo activate bonus. Izi ni bonus eshanu baduhaye. Noneho ubanza umanuka hano hasi, ubanza ukade kuri start mining, utangire umayininge hano. Guys, iyi app ifite interface ntoya, iroroshye kuyikoresha pe. Rero urahita ukanda hano kuri start mining. Ahangaha rero bahita bakubwira ngo ukuremo application. Ahangaha Tokecoin network barakubwira ngo ukuremo application. Ahangaha rero urabanza ukuremo application kugira ngo nyine baguhe ziriya bonus, none unatangire ukore mining. Urabanza ukuremo application. Yewe murabona ko application nyifite, application ndayifite. Wowe ukimara kuyizana urakanda hano kuri open uyifungure. Guys, none dutegereze ko ifunguka, dutegereze ko ifunguka. Yes, ahangaha rero urahita ukanda kuri allow, ubemerere ko baguha notification. Urakanda kuri allow hano hejuru, akanga ka mbere wakandeho. None ahangaha urakanda kuri login, kubera ko wowe wafunguye account. Urakanda hano kuri login, hano munsi kuri aka kajambo uhakande. None ahangaha hambere uraba ugiye gushyiramo email wakoresheje wiyandikisha. Ahangaha rero munsi yaho ushyiramo password yindi twakoresheje niyandikisha. Dushyiremo ya email gisha yes, numara kubirangiza uzandushyiramo password. Yes, none itukanda kuri login, ukanda hano kuri login. Turebe neza. Guys, hano nari nibeshye, hano kuri za hariho sa. None dukande kuri login. Murabona ko bifungutse guys. Murabona ko account yacu tuyigezemo ukimara kuzana application. Noneho rero urahita ukanda hano kuri start. Ahangaha kuri start niho ihita ukanda start mining, utangire umayininge. Dukande kuri start. Guys, murabona ko mining started successful. Murabona ko itangiye, mining iratangiye. Noneho tuze hano hejuru turebe bonus baduhaye ahangaha. Noneho tubakande. Yes, dutegereze. Yes, ndabona ko rero ahangaha baduhaye icyo bita mining boost. Mining boost ubwo ni umuvuduko wa mining. Iyi ni bonus ya mbere. Iya kabiri baduhaye toke imwe, baduhaye 1 Tokecoin. Gatatu baduhaye iminota 120 ya mining y'ubuntu. Ahangaha baduha n'indi y'ubuntu. Ahangaha rero baduha n'undi muvuduko nyine wa boost. Ahangaha rero kugira ngo bikore hano hambere uragenda wowe ukanda kuri activate. Hano kuri activate dukande hano hambere, dutegereze. Murabona ko rero hano hasi murabona ko baduhaye ya boost. Hano hasi iramara amasaha 18, murabibona, n'iminota 59. Hano hejuru rero naho ukande kuri activate. Murabona ko bivuyemo. Murabona ko ya token dusubira inyuma turabona bayiduhaye. Hano naho kandi kuri activate. Murabona ko rero aha naho baduhaye ya minota. Nuko rero ahangaha bigenda bikora. Dusubira inyuma. Guys, murabona ko ya toke bayiduhaye y'ubuntu. Guys, iyi application rero
mbibutse ko irabura amezi 3 kugira ngo ijye ku isoko. Izi coin za toke izi ngizi zijye ku isoko, mutangire ubu ngubu mugwize izi toke ku buryo nijya ku isoko n'iyi toke imwe hari igihe uzasanga ihagaze nk'amadolari 100, iyi toke imwe uri kureba ihagaze amadolari 10 cyangwa ihagaze amadolari 5. Iyi toke muri kubona rero nuzaza ubona mining yashize, uzaza ukanda hano hahandi habanditse start mining, wongere uyitangire. Buri munsi batanga bonus hano hejuru, uze uzigire activate. Rero kugira ngo ubone hano hejuru, hano muri iyo ukanze hano hasi hari hano hasi muri groupe, aha niho uba ugiye gutumira abantu. Uraza ugakuramo kode yo gutumira abantu, noneho bakakongera GHash. GHash ku bantu batayizi ni umuvuduko mining ikoreraho, bakongera umuvuduko mining igakora cyane. Mu gihe rero muyikuye kuri Play Store, iyi mining izamara iyi app, iyi toke izamara amezi 3 kugira ngo ijye ku isoko. Izajya ku isoko dufitemo akantu guys. Mugende rero muyizane.